Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandi. Dear Manong Nemi, Nena, ti istorya ng napuluan, tinagastos, ay tinainot, ken tinagastos. Dear Manong Nemi. Nakaluto akon ti pangrabiimi, Manong Nemi. Madama ti panagas-assignment dagiti talong anak mi. Agbasbasa ti duwa ti elementarya ken addan ni ti junior high school ti inauna. Idi sumangbet ti asawa ta mangig ko ti ungor ti motorsiklo na sinabat ko isum na Manong Nemi ket idi ta may parada na may parking na ti motorsiklo ket simango kaniyak siyempre inarakop ko isum na. Siyempre kinagamyaman na kinapo Diyos. Tadimteng ti asawak ket awan ti dakas ka napasamak ken kuana nga simagpet dito balay nga naggapo iti pabrika nga pag-ubran. Inarakop ko siyempre. Kumusta ka nagmalmalam, Rene, sweetheart? Ket siyempre, trabaho, nakaawit akong dito eh. Nairot man itarakop mo. Sweldo, di ba? Apay, nusang nga sweldo. Ang nairot, aman, gang kanayon nga nairot, si Kamet. Kan gadigdigos mo, gabuto nakaluto akon. Abagiso, lagi na sa harakton. Mangantay itong karagdaan nakta. Madama pala pa nagas-assignment na. Sumaraktan. Siyempre, naginarakop kami nga nagbinisito. Kaya rin makastrek kami nito, oneg, kibalay, Manong Nemi, intendant nga dagos, jay, sobre, ngayon ti sweldo na. Oh, di mo pa linuktan. Nakarakot pa lang, naka-stepper. Ape ko maluktak. Kaya di mo binilang, gusto mo lang. Sampai nga napasamak nga kurang ti sweldo ka. Kaya awan ti deduction mo. Sweetheart, awan mo tilon ko. Ti katapusan mo ti panagkikasay na ti SSS. Contribution ka ti SSS. Isuman lang ka, ti kasay na. Awan balem, kaano pa nga nagkas-advansa. Gusto naman ti ko, nagkasawa. Nainot saan nga gastador. Ano man paggastuwa? Kityak man nagsiksikanilyo. Tsak man akin inom. Merienda ngay. Tsak pag may merienda. Umunahin na di pagkasulinak ti may sangal daw. So itid mo kaniya. Di ba? Baka sobrang tinaimot mo ha. Hanga inot, baka imutam tabagin. No problem. Maginam ka din nga nakutungak. Maginam ka din nga sobrang lumag ko. Nasalun atak. Agasmat edi kinasalunat mo. Kinaimas mo pa. Ay, rukatan na ko nga sukatin. Ada dito pagsukatan, hindi nakadasarian ta katre. Ha? Ang gidasaran. Tapagunyak na kita anak tano, naka-assignment din. Ninanangay. Ada talikod. Madama na pa ilang kapakpakan, hindi kita manok. Oh! Apa, doon na ti manok ka. Marabrab yan ang kapakpakan. Bali inem kami, Manong Nemi. Siya ti asawak kan ti katugang nga babae kan ti talo nga anak mi. Awan ti problema kiti asawak kas nakuna na itay nga awan ti madiabisyo na. Siya Manong Nemi nagretuwarak met kay kayat ko nasikaswek dagiti anak ko. Asikaswek ti asawak ken asikaswek ti balay. May sagana amin nakasapulan. Manong Nemi. Aw mati problema tadamat ti katugangak. Nagagatmat Manong Nemi, no at ibaong ko, aramidan naman. Inisumregan ni nanang Manong Nemi, nang, nena anak ko, tulungan ako ng kitasar, pagsuntong maka-assignment di kita anak, di kita po ko yun.
Alawin. Ay, sana ka nakapasya rin takaruba. Iti da ito yung aldaw. Hinanang met. Apa yung katawa ka. Apa nga nga saan kaya nakapasya. Kino kasta ngawan ti obrak kita. Umalati wag di dabagan nga balay. Yung magmanta pastrekan da kayo. Opo kung matagadak pastrekan kabarkadak. Gayam ko dya padak ka bakit? Kung gayam. Balag papatat ti kaado ya. Kaado ti membro ti pamilya. Inta karubang ibagbagayo. Ikuhin. Nagkata yan nag-anak ida. Talumat di kita anak da. Iso na lang balasan ko takawa. Kompleto talikamen da. Nakapinpintas ti TV da ka nagdakal. Nagkapinpintas baruman di salaset da. Nakadakdakal di rep da. Kada isusapo. Naglingag istorya na ti gayim ko nga bakit. Nga ina ni nagantatayan or katakitan na talistaan. Apilis-lis tayo. Anda na nakasurat yan da. Ni Carlo. Nagwapo nagpintas di kotsena. Ni Lily, nga asawa na. Nagpintas mo di kotsena. Di kotsena nga duwang ang asawa. Di kita talungan nagda. Nagpipintas kit darwatan dan. Ken kastamatan ken ni Merced tinagan na rin jay. Isut ina ni Carlo, manugang na ni Lily. Kasta ko dito niya. Una, anak ko ni Rene, manugang ka. Sa talo di kita pukok. Kas lagpadpada. Saan nagpadpada, nanang? Apay, napintas ta balay da. Kaya kay vlog ko nga dakil TV da. Hindi din ito tayo nga ay. Kang kanahin ko yung palapalagay nukakin ni Rene. Nga palagdaan ti balay tayo. Palawaan ti ta kusina. Bagbagakin ko ng aglon ka ko na. Kaya di namat kaya. Di na kahit aglon. Ay naapo. Dagiti ka no agasawang Carlo kin ay haan. Ni kanu Lily. Dati manugang ni Merced. Naglaing ka nung aglon. Awan pa'y makabulan ti cellphone na. Baro ka numanin. Bakit ano nung nangarjay daan? Diyak man amo. Baka ibalang na. Ay susapo. Di ko matawatin. Kaya din to tanay. Daanin ti cellphone ko. Awan pa'y cellphone dagit anak to. Dagit apo ko yo. Ang damit nagagangil lang ang cellphone. Tisot daki ni John. Una, kaya't kung kontakin ti anak ko. Ngayon na una, apo ko yo. Damat pa shit, pang kontakin ko ana. Nera, nakaadota mo nanang. Agad na sartan. Kaya nalpasa nga naka-assignment, dagiti apo ko yo. Kahit no makatugaw kami ni tilamisaan manong nemi. Awang pa'y nagkutkuti yaking ka nga dirugyan ti asawak iti mangilid iti kararag. Malpas ti ababa kararag, deta, kamimutan manong. Rugyan mo't manin tag-istorya, ti katugangak manong nemi. Ay na, natengken karne, apagpagiso. Unan, no adda karne, masapul nga adda nateng. Kitam nyo kat naglaing mga anti, agsida di kiti apo ko yung tinateng. Kayat na. O kitam, adado dya ka nateng nga karga dya labay dang dya adubo. Dya adubo kat duwa lang ilgat. O. Gataya, gabot tayong parwam. Uy, da nga, magsidat natin anak ko. Iso nga, nasalun adda. O, kastamatan kini anak yun ni Rene. O, kastamatan iti, adado pa dya nating ngam dya ina po. Oy, mga kayon nga katugangan. So, okay lang aso. Umimit ngamin, lola. Umimit ngamin, mami. So, okay lang aso man ang kinilola. Nalalakit gaganga. Isot panahon nga pa naging istorya no kasto panangan. Irap-rapimit. Imakan eh. Ay na. No agsarita no ko ni gayem ko nga Merced. Data bakit nga padak nga bakit di tabangin nga malay. Ay sus, handa ka no maibusti si dada. No Jack Mariro ket oray la 5 nga klase. Paunay mo tin? Aman. No adda karne, adda igado, adda pala lauya, adda pala ikan. Sa mamanulain ka no tinateng.
Agit nagastar da. Katuwen hanga mapilaw, nena, sweetheart, nanang, gaputa duwa damat nga agtrabaho. Pagkitayo, duwa nga kutse, sa gagaysa da kutse, di gagasawa, sakit motorsiklo. Wen nga paiso, mami, di kiti anak da, kapipinpintas di kita rawatan da, kas lakang kanayon nga kabaro di kiti papos da, batos da, ken, anapay, ken no, mga mapanda, no, ti pangal daw, yung mapanda kwa, mapanda mga restoran. Ganda kayo nga anak. Kinagbalbalon kami Umanayin ta, duwang prinito nga galongkong, ti may sakada kami, at upakidi saad na kamatis nga pag-isawsawan mi. Wano saan, kahit mi peti, pinakbit no ka nga balunen, nana, mami. Na-reviews ka pa yun, anak. Una, nanang kada mami, ti awag mo pa yung kanya. Nugastan manong naming da kami ni ti unek ti kwarto mi da kami nga gasawa. Ada dagiti kondahoy manong, may ili ti asawa, na naruna, no kasusweldo na. Siyak no kanti umarako. Rene, Nena, I love you. Amok, ken mariknak. And I love you too. Nakagasgasa at nagbaling na siyak ti asawam, Rene. Tapay, mabaling kay panakkel, isang lubungan. Isang lagagangin nga mangmangged, iti pabrika, manulat sweldo. Wen, ikumparar mo ka na iti mga opisina kan nadumapay. Angin, nainot kamet. Tilang paggastusan ko. Data sabon nga gastar iti arwatem. Toothpaste. Anapay. Kanam iti bigat, aldaw kan malem. Gasolina ta motor mo. Anapay. Anin? Ketsika. Siyak? Siyak pa yaglulod. Nasa ang importante. Ta okay met. Mateksang kalagid din maminsan. No okay ka nga nakadanon sa diya pagtrabahuam. Nag-text back kami nga yes. Tama ito kiti anak ta. Ano ba? Huwag kayam. Dati sweldo mo in-out mo kinitay. Yung budget ko. Kuryente. Danom. Kitakto di kitay awan. Tayo nagsutod mapangkugatangan. Para iti 2 weeks. At katapusan, nagsweldohan dumatmanin. May budget ko. Ada sang haribo nga idubusit ko to. Nayon ti ornong. Sino to yung ornong nga? Sus! Di masakbayan. Manumutan ti ornong ta. Psst! Tagtagari, amang na daw mapal. Apalan da ko mati ornong. Tikas kanyak, amang banggid lang di pabrika. Kadita nga tabangir. Kumusta da nga ta? Damagak to akin ni nanang mo. Isot na lang no ka mapa makiinistorya. Isot nga bakit no katagin inistorya. Ipalpalastog ka no ni Nana Merced nga napintas ti balay ti anak na, ti manugang na. Taduha da nga ron nga susweldo. Ngem, nagastos na kano. Ipakpakanda kano di kiti expired. Ipakpakanda kano ti aso. Di kiti expired nga. Katangan ta, tanakaadaduhan at panagkatan da. Kasla, groceria da, kasla da, takkel nga sari-sari store da. Mapunpuno kano. Diyay, rep da. Nadadamasid sida. Kasi nga rot ko na ng time na. 5 potahe, tunggal manganda, mapanda ka no, mga restaurant, di kita nakda. Nakakaapal naman. Namiso ka dito ng bayang apalam. Saan? Saan ko apalin na? Kinawari di kita nakta, saan tamat ng umapal?
Umanayon ka na kuha na balunan na kuha, itad kong sidain. Nasalun at damit. Nasalun at tayumit. Ang umat problema tinateng, no karne manok, nagadot tarakan mi kininanang, sa adamat mo laming nga nateng di talikod. No saan tayo masidsidan tinateng amin, papa may tisursurin nanang mo, no kuha nga mapanila ko. Di ta akaruba, ninana Merced no kati laklakwan na. Ori na sa adamat nga aksisidan nateng. Pagustuhan ng latan ani nanang. Tam numalako na dya kahit nang ilako. Kastoy manong name ti anayas, ti biyag mi ti asawak ken talungan nako, agraman ti katugangan. Ti pagsasayatan na manong name apagyamyamanak ket awan ti agsakit, kada kami, no gagangay lang asan sakit. Natayag panateng, agoyek, gamsang nagpaot. Masigod nga dagos. Uno masigod, maagasang nga dagos. Naretawo na ti kalkararag ko kiniapo Diyos, nga awang ko matagsakit kada kami, nang naruna kinirene ang asawa. Oin manong name simple lang nga panagbiag, ket naragsak kami. No mampay, kang kanayon na tamat nga dua potahe, itisid si dami. No kanayon nga danateng, no awan karne at da ikan. No awan ikan karne, nateng. Ket no kasta manong name, masapul digit anak ko, nga mangbaro kadigitay arwatan da, ang dapat kautek, ibu-itrok iti bangkong igatang ko kadigitay masapul da. Ngayon, tikatangig para kadukado ha, kadakwada. Di gagangay lang. Saan nga nangina? At basta lagi di napintas ka nagplastar kadakwada. O rin saan nga dahil kanginginaan, kalkalaingan na lain. Haging ka manong naming iti may nga aldaw, Sabado. Damo mi manong naming nga mangig, ti panagapa, dagiti agasawa, iti karuba mi. Diyos, nalawag ang mangig mi manong nami ata, napigsa dagiti timek da. Ti pag-apaan da hamang mangig mi manong nami kat may panggip iti kwarta. Kwarta manong nami, nga kuna ti lalaki. Adamat sweldo ma. Apay nga dawatan na. Ato nga rin ti utang ko. Ket apay bang ipanam ti sweldo. Awang puros ni itet mo kininanang. Ni mama, nga mangkitsyan-tsyanda, kinagusgurselya. Siya kami ti pagkapuan na. Pagkatapos tumawat ka pa kanya. Kastadura ka gindi. Makadalalakim. Hoy! Pinaligtad mo. Sika, bakat sikat at babae na. Kalbasan day tama nung nami napan nakikaruba ti katugangat. Nagdamag Neta. Idagawidan ni nanang. Agi ba damag mat kanya? Nanang, maritararamidan nyo Ano tararamid na kakunang nga maday? Ti mapan makikaruba nga mapan makidam? Gagangag kakanayon naman na makikaruba. O nang inranayo ti panagapa di kita agasawa. Kinuri man pa ino sana ka nakikaruba. Kat nang nagtemat mo na nagapapanda. Ay na, mabutbutay ni Merced. Tikas diya nga mapaspasama. Sambat lang itay kat ti panagapa da kano. Di dala kanong ipangpangin. Ngim itatay kat talaga nga napigsa ti panagapa da. Ano nga minti nagapanda? Kat kwarta. Gastadura ni Lili. Te ko nakarod nga makalawas lang kumada di sapatos na gumatang maninti sa bali. Diabag na, kang kanayon ka nung branded, kang gatang. Iso nga na ilumlum ti utang. Loan ka no. Awang ka nun mabagbatit sweldo na iso nga utang nga tumutang, kadigiti gagayim na, kahit dawatan na di asawa na bayad na utang. Ay naapo.
agpaiso nga duwada nga agsusweldo, ken napinta napigsat na nginaanan nga nahato sweldo da. Ayag na may mesa, iti paggapuan ti gastusin da. At anay babae nga ni Lily, kit hakano pa'y umanay di sweldo na, makaut-utang pa ay. Nakano nga lon na. Kaya di lalaki ngay, ambisyon na. Kaya nadamit tamo na matagsigarilyo, amo na tuminom. Ngayon paiso nga tananang adda babae, di ay lalaki. Panunuta makita, nukas dyan nga nagkalti sweldo na, kalpasan na dikot sakit, guwapo. Imposible. Kaya di lalaki nga, imposible pa ay. At mamanuda ka numot nga natin agadan. Yung ako pasaray awan di lalaki, at di babae, at di lalaki, awan di babae. Oreta, napindas ni balay da, dikot seda. Oreta, dakkel TV da, dakkel refrigerator da. Kit kumusta man di kita anak da? Dapat iti problema. Tada di kita sa handa maipasa ka nga subject di kituping. At ama ayaman da. Nagpipintas di kita gadget da. At magatang da. Ta niya nga dakkel sweldo da. Mapigsan na ay ka na. Nanang, napiyapay ka na tayo. Oray na matengken ikan, karne ken natin, sidatay. Santa pegadgatangin no kan, karne ta. Agpartiak no kati manok, han? Ken kastamat ten dita gubat gatang itinatay, kaputa kompleto tematimulang anateng ditalikot. Aglaklago tayo pa. Iso kong kunak anak ko, nakagasgasat ti anak ko nga ni Rene. Tapi na tasikatin na asawa na. Wala ni nanang, talaga mo. Kaya mamom, saan nga kasurutan, dalili, kan ni Merced? Apay, da kita katungangan din na babay, datapay ti may isa nga pag-apaan da, nga gasawa. Kita, adagat garot katulong da. Awan, kakaasi ni Merced. Nakawarwara, tabalay da. At naglaing ka nung agwara, di kita anak, di apo ko ni Merced. Dito nga rod, nagaor-ornos nga nakadaldalos, iti aglawlaw kan ti onay, tanagagatang dalos. Ha? Di kat kahit nga sawan na nang agkasurutan tang agkatugangan. Ngayon, ngayon di dito, ay sus, di ka nupay may sa pag-apaan da, kahit kayatin ni Lili nga pagtalawan ng ti katugangan na. No? Tapay, kahit handa nga kasurutan. Takas noon, madi ka nung ugali ni Lili. Nakusilap ka nung nga dayamudo. Ure awan ti pakabasulan ni Merced. Di pakabasulan na agad, di na magwantaan di trabaho na. Nagbalin nga rin nga katulong da isuna. Iso nga nagasgasak pa ilaing ni Misuna. Adda ka. Saan ka mapanagtrabaho? Di duwata ag tinulong dito'y balay. Anang arti ka kaya yun nanang, kastoy nga biyag, puno ti biyag da. Ay, kastoy Ure awag konse tayo? Oray. Ure awan dakkel TV tayo? Oray. Ure awan basitirap tayo? Oray. Saag nga nagita tinasken anak. Tinasken kita daayat ken kapir tunggal may sagada tayo. Awan ti aggaapa, gabut agi inayat tayo. Padasik kumamit manong name iti mapanagpasyar umalatoy dita balayda. Balayda Lili ken ni at naganantay na Carlo ken balayda na Merced. Ngayon umot di mapangko ipambar nga ibaga. Apay nga mapanak pa langit at damat radyo reporter ko ti katuganga nga umalatiw no anyat makita na isuntumit lang mat i-report na kaniya. Aging ka manong name
ngayon iti aksweldo nga ti asawa kat ibangkok manen iti resented ko uno na tay inlasing ko nga inayon. Hindi kita manong name iti nagyan. Mabalinsan ko na. Mabalinsan. Iso ti kinasaritak ti asawa. Parenovatean di balay. Sweetheart. Haya? Kan palawan ti basit kusina. Kat nailit kami kininanang no da obrami dita. Pangalan tangaran. Bam, naglonak to. Uy, saan kaglulot? Pangalan tangaran. Kasi naman ti mamuspusan ka no da project. Loan. Hangkan ngaglulon. Siya kun ti paglunam. Ano? Dito po si Tota. Yung pakita kang kuha naman ng name joint account mo. Nagling kagayam nga gurnong. Katapos, basit ba't kasturan tayo kat? Nalakamot ti kuryente tayo, bill tayo, apay ko nam. Nadisiplina mat na kita anak ta. No saan nga nas ka nga garamat dati electric fan, adamat data tawa kaluktanda, o napimpinas pa dati sumbrek nga angin. Dere hasmet, adamat man ano. Di pa nagdigos. O, nainot da. Umanahin ti may sa atimba kadakwada ng talo. Nakaro ka mat. Basala ng atimba. Nainod da. So, nalakamit ti biltay ti nanom. Nalakat ti biltay ti kuryente. Oh, titemat kumatgatang ti unay ti awan mat hanamat kumatgatang tinateng. Kat managnating tayo. Yan. Nainod tayo iti makan nga karne mo no ikan. Di ba? Tilaing mo ang budget, sweetheart. Ti alaing mo nga mang-manage iti balay. Congratulations. Ana, kasaritak to iti karapintero? O sige. Sige. Sudah. Tumulong at tumatlang trabaho. No, ti Domingo. Ngapi ko magtrabaho kat Domingo. Para kini Apo Diyos ti Domingo. Para amin iso amin aldaw. Ayun na ya. Mistake ko. Amin nga aldaw, amin nga oras, ket para kini Apo Diyos. Kabuta ka na yun, nga dani Apo Diyos ka na tayo, di ba? Saan tayo malipatan ni Suna? Sino nga na kita makalipat? Di kita makalipat kang kuha na ka, di kita adda raramidan na nga basol iti Diyos. Kas kumakin ni kas kada kita, makikamalala, nagdagsinde nga baso, di ba? Awan Diyos na kita. Awan Diyos di makikamalala. Katuan, Satanas na kadakwada. Di ba? Aramid ti Satanas, di aramid da. Di ba yun? Depende. Protektaran pa ito. Manong nemi na iranaan mi manin ti panagapa di kita agasawa. Madamamat manong nemi ti renovation ti balay mi ken ti panagapa nakalawat ti kusina. Idi tamangig mi manong nemi ti panagapa manin di kiti dua. Napigpig sapay manong nemi ti tagarida ngem ti tagarida kiti agubra. Di kiti agbarmartilyo ket agragragadi ket agpalpalat. Ayun ka nang igmimis mo manong nemi ti manalpaak nga tungpa. Sos, Diyos ko, kinabilnan. Hala, ti mo na agundaway. Ay sos, Diyos ko, lagkaro, ala. Agikikis pa yan manong nemi ti bakit ni Nana Merced. Kinoray di kiti anak da manong nemi. Tanaira na idi nga data ta Sabado da idi manong. Nga dapit ti asawa katumultulong agtrabaho. Diyos ko, nakadadanan. Hagigaman ng nemi nga nakita mi nga naglinuganan ni Lili ti Kutsena sa kastore paspas na ngayon maday. Manong, iti makitak din na Merced manong nemi ngayon malati dito balay. Kat nakitak nga naging narakop da kini katugangak na babae. Ngagsang sangit ni Nana Merced. Diyos ko,
Silawan niya ti panunot, di kiti rumping masilawan ti panunot na. Ay, ore di kutseda, napintas, kadakkel ti balayda, kompleto talikamin da, adot sidsidada, wano adot dagyan ti repda. Nukas jema ti mapaspasamak, awan ayat ken kapya kadakwada. Diyos ko, tulungan niyo ida. Kinon konak itinakem ko, ngajak napupuutan manon naming ang masidigta asawa kanya. Nena, nabuyam, nangig mo. Nangig ko at nakapigpigsa. Kanya ka gapuna. Kaya nangig mo at adalalakim ko na. Di lalaki ka na di babae. Sko. Naranapay mo't karot nga karuba tayo da. Kaya siyempre, baka maapektaran na kita nakta. Mangig mo mati sa nga dakas, di kiti ngiwat, di kiti nagapa. Sama dating-tinggan di kita nakta. Pagkunam, saan damat nga kaskaso, itagap madamatigira, taltalyawag ida, handa mga madisturbo na tararamidan da. Ada aming aming project da. Kat no nangig naman ka nakita dati mas pasama. Agyam-yaman da kinapo Diyos, ta saan da, saan tayo akas kadakwada. Diba? Sabi ko ma, maornos lang tumid lang di bagbagida di kita. Sabi ko ma, makasalsalita matnuhan ni Carlo. Hanggang di rin pasarimat, umalatiwag ni tasakot balay da, adamat isuna, kadianat istoryana. Sobra ka nung amin, ti kinagastador ti asawa na. Awan pulos, iti gasgastusan na nga para, kada kuhada. Ti ka nula bagbagina, di pa'y umanay ta makaut-utang. Hanga bali ko ma, nusang naglalaki. Di atawa nito na sakit para kin Carlo. Baka damat namin aramin ni Carlo. Diyak man mo, tadyak mat sinalutsud. Nga dahi tat araramidin ni Lilia pa ng balas kang kuwana. Nakatal-talikado nga ron. So nga sikarin di ka agararamid. Taore agaramid ka. Saan ka nga tultuladan? Kunak ko lang ibang nga tuladan at mo. Tati pagsasao na kayo. No anakanot maaramid ti lalaki at marahid mo ti babae, di ba? Saan ko itong aramidan, sweetheart? Di mo kaya tapadasan? No kasano? Diyak kayo tapadasan. Amok lang arot na saan nga na siya at padasik pa lang. Kasi na kumati arak. Ramanak maminsan. Maminsan lang. No. Diyak laram-raman nanin. Tamangan lumahadi kakat hinumagtuwat nga inum. Irimalpasan manong naming ti renovation ti balay mi kat napalawat ti kusina. Siyempre, kung na ti asawa. Pabendisyonan ta. Ti balay? When? No. No. Di mo kayat? Saan nga ti balay ti mabendisyonan? Saan nga mabaling ang bendisyonan? Di kiti saan mat nga ipaunag? Di kiti agindig ti mabendisyonan. Datayo nga rat mawaliyasan na kasjay. Datayo ti may kararagan. O sige, nasok ko na. Sige, pumaala tayo man. I-budget mo nga ro din. Ito pumaala tayo. Pang dinner. Malim na kuhan ti ababang programa. Yun na tayo kararag. Ay pagtutan ni pastor. Okay? O sige. Yung baga kininanang manunaming mapan na imbitaran dagiti karoba mi. Imay da. Ngem awan ni Lily. Nila yung Carlo, ni Nana Merced, kandig itubing. Kitamgad lang agpaiso, ay, di kita anak, na Carlo ka ni Lily.
Sus, ore o makikaruba da lang. Nakarelo, nakakwentas. Po, ayos. Sutkit kita yan na kita anak ko. Mama, kitam ni, ikiti padaming obing ti karuba. Kaya di ha, kang kanay mat ida makit kita, tagkakaeskolayan kayo mat. Una, kita nyo? Kita nyo pa nakitigimdang nga cellphone, nagngina. Sige, saan kayong umapal ka na kwada? Iri madaman ti pangan manong nemi, magitak nas lagpili di kitubi, nasapsapulan da, sa dagmisuot. Dito tata kami manong nemi kininanang dinagluto, sa mga pinag-cater. Huwag, ado man data talo nga putahe man data karne, sa da apakbet, at da dinengdeng, at da salad nga nateng. Handa kahit nga nateng nagpeso ni. Dadya kit di fried chicken, di minansuda. Sapsapol da nga talaga, di kita nakairuwaman da. Kaya nakita ko anong name, handa unay makapangan. Di da inipibus, labay da. Di din to tanina na Merced manong name inasidga. Nana, ano nusan da kada ay, naimas kid di at pa nakaluto na. Apa siya nagluluto tayo nyo? Siya. O rin imasan damat. O imasan damat tayo isot kayad da. Nilili ti mga ibagbagan kas titiluto na ito, kas titiluto na ito, kas titiluto. At nusang ko tong palin, deda. Kusilap dito, itaya mudom dita, layat dita. Kahit mo sa wala, layatan na ikaw, di manugan nyo. Natiswan nakpeti na mintuan na. Yung tsak ipulpulong iti anak ko. Yung anya talaga ti ng dangran ni Carlo iti asawa na. Ti anak yo, ti manugang yo. Talaga nga da, lalaki na. Kaya talaga nga, Ti may isang ako, nagpungtutan ni Carlo. Papanawam na ta inam ko na. Ta isupay nga, palpalamutan ko na. Asus, imbaga na ti kasta. Akong respeto na kanya. Nga na itamatin natin, nakapikaran ni Carlo nga anak ko. Bari nga nagdakam. Kang ganayon ko di bagbagakin ni Carlo nga, tinggarin na kung mati asawa na, tikas taga kinagastadura na. Ay, di kinit apukok. Talagang di damat amot may suro. Natangkan ti ulo da. Di damat amo nga disiplinaan. Pati ti anak ko, numabalin ka, dinakayat nga ungta ni da. Tamang kanun adad da nga grebelde da. Napiyapay ka na kayo. Umapapalak kininanang mo. Ti katugwangam, nena. Ti kasapay pulos nag-apay ti asawan. Damat basit pag panagsinusik mingin, gagangay lang nga. Panagikalintagan. Ngam saan nga pa na. Saan lang panagkinawatan. Sakam tumalag kinawatan. Ay, nalak. Marbaring no dan tumit lang pagbalbaliwan ti biyag ti anak ko. Nakaasawan tumat nga mintikas kinilili nga gastadura. Hindi pa ilaing balasang. Hindi amo ni Carlo kanya gidi. Sus. Tsak kayat ko na. Nga manangarot kadi sumat tinagpili. Ngagbababawi ita di anak ko. At nangaron. Damat rineng asawa ka ni Carlo anong name tagsasarita agsang sango mangmangan. Yung tsak mangagnoon yung pagsasaritaan. Huwain manong. Aging ka napasamak manong name di panagsinan di kiti dua. Kakaasipiman di kiti anak. Saanan nga sumangsangpet ni Lili manong name nabati di kiti talungan nakda. Gabutawanin ni Lili at damat di kiti gondaway manong name nga sumurutak kininanang nga umakar mapan makikaruba. Kada dapat yung digigong daway manong nemi, nga tumultulong nga gururnos iti balayda.
Hala, saanin nena. Nakamlatakin ni nanang mo, nakababay. Di yung kabailan ng gulpin nana. So nga tulungan kayo. Kaya di yung mga min kasarita na kita pukuyot ha. Di klikan direte kiwara. Isura yung ida. Ay nanatagkan ti ulo da. Aman, may isuro pala di kita. May isuro da. Ay nano sa dinot ayanda. Kat adarete ibatanda. Jet latang idisuda. Kasla ko man baso. Una nyaman dita nga rumbeng may kability. Paginaw na. Nakawarwara ti kwarto da. Ay naapo. Nana, ang panginalato ti amin. Tap no bagbagaan nyo ida. Bam, tasyak tot magkisarita ti anak yo, nga ni Carlo. Alaman, siya man ti magkisarita. Ngayon saan nga siyak ti nakisarita manong. No dikit imbiling ko iti asawa. Ng isot nakisarita. Kinapudno na, nena. At dati kong daw nga, agkidaw ni Carlo ti advice. Ano ti sekretong pare ko? Apay, nakaururnos kayo. Siksika lang tagtrabaho ngayon. Imbagakmat kang ko na, ti sekreto ta. Kat ko na kanya kita eh. Kasla na pimpintas tayo. Taawan ti asawak ko na. Kauna, ta hanamat nga, awamat may tultulong di babae. Dungo dawat pa eh. Iti kwarta manipod iti laki. Iso nga, itata, adada ka nun napimpindasan tawa ni Suna. Kat madisiplinahan na ka nun nagitanak na. Ni ka nun matlili kat tibang iparparit no kasta nga ungtan ni Carlo de Gitugping. Iso natat pagkapapahandang imita ka nun, kapautawanan ni Lili, adda ka nun gundaway na nga talaga mang disiplina ka nagitanak na. Nabayag idin manong naming awan tinangigmi nga nagkapa iti karuba mi. Tawag matan ti apaan ni Carlo. Kat nukasta manong naming aggapo dita karuba ni nanang naisip. Ano man ti is man yun nanang tanaging malati ka dita. Ay sus, hamomla ko ma. Ano man hey, amon di kiti ubing iti hangagiwara. Amudan ti agurnos. Kadi, sa awanan di kiti mabangbangles nga kanenda. Hanga kasla idi nga adot mabangbangles, handa may ibus, adot expire kada kitay gadkatagan da nga palag-expire na. Kana siya ta. Jerep da ngay. Jerep da. Handan nga kwa pagandaran ni dakil. Dati basita nga reptor sa sarenda. Kang gagangilangin da ito yung may rep sa dyan. Di ka adamit na pagpintasan na nanang. Taawanan dyan babae nga kabalay da. Isot sa irong amin na dyan. Ninanang may. Kahit ni Carlo, awan naramid na. Panagkunak anak ko ka talagang awan. Nga dahil tati bagbagada nga pagibalbal sa nililihan. Hawa, nasingpet ni Carlo. Nilaing Lili. Isumat lang kin ni Lili tag-desisyon nga. So katandan ti salaset da. Gumatang da takkel ka rep. Punuan da jerep. Kada ado nga potahe ti maluto. Ken pinagbalin na nga gastador dagiti ubing. Isumat ka po na. So nga awanin ni Suna, ang napindas mo ten ti biagda. Santo nga tangag subli ni Lili, nana. Dahita nga saludsod manong namikat na sungbatan, idi padamag ti katugang nga adda kanon sa bali nga lalaki, akadenden na ni Lili. Nadamat-tamat ng tika po na manong nami nga nangalamatan ni Carlo iti sa bali nga babae nga kabkabalay na. Nga dahita nga babae manong nami kas kanukanyak nga nainot. Kas kanukanyak nga naling managdalos
Kas kano kanyak manong nemi nga na siya at nga ina. Kaya Diyos sa una nang ipateg na digiti ubing sila nagtawad kan kuha na. Kawa na. Tako na no sino tinapateg kay ni Carlo. Napateg ba iso na. Ikasano na ganak danto. Katula mo na. Hindi ti panagkunak-anak. Awanan ti problema ni Carlo. Tanakaalan itinasya at nasawa. Asa anakas kinilili. Nagbalinan nga na singed ditong galmay sa kada kami a pamilya manong nemi. Kabutan no adta paskenda hanga mabalin nga saan kami nga mapanumatendar. Napintas ti langan-langan da kita anak ko ken kita anak da. Ken kastamaten langan-langan mi ti baro nga asawa niya Carlo. Langan da Carlo ken ni Rene. Da nana Merced ken ni nanang ko nga katugangan. Napintas. So nagsarita rin iti dua lalaki. Talaga nga Jack o talaga nga nugutek pareng Rene. Nga siyak tinagbidot. Nagbidot nga. Nga nang asawa. Iti saan nga rumbay nga asawa. Napiyakin ka, tanalaing kagpili. Naipatang siguro mat nga tinapilik ka talagang iso. Kawin, ngaminta nga balin. Kasano nga rodan nga may kasar mo ni Mildred. Pag nagti panakanal ti kalay sami kinilili. Nalpasin ti legal separation ta napanggam nga duwa iti abogado. Adan legal separation. No annulment ito lang. Yung mga rasangkon nga ikasarpay ni Mildred. No aganak to kas pagadigan, may sort kon to balat at liyadok na anak mi. Ngimawang kasbad lang di kalay sa pare. Kawa na. Yung dumting tureta. Ninton ka no, mumatan ti kabayag ti annulment. No diborsyo ko mga nalisto lang. Sige pare, hidaw-dawat mi, nasang ka pamilya. Tagtultuloy ti ornos ti pamilya. Kang runahan na unang aramidan tayo. Panagin inot, sante nga, gumatang ka na kita saan nga naskin nga, gatangan tayo. Kasta ni Mildred. Nainot akas kinibakal mo. Amo mo mapapalak ka talaga ka. Kada kayo. Simple lang ti biyag yo. Simple ti balay yo. Naman pa pimintasin ta, limaw, nagparenovate kayo. Naglon ka? Tsaka pinapadasan ti naglon pare. Gabgapon na nga ron. Nakunamon nga nainot ti asawa. Nainot kam ti kuryente, nainot kam ti danom, nainot kam ti masida, at wala nga potahe, natangkan karne, wano natangkan ikan. Sus, da kami idik pare. Apaw, di mo pa'y magudwa, da di palutluto, di asawak iti ina. Tadi na kayat nga, simple lang tumidasar. Hindi ba't mo na makapanganda kita, nakot. Ngamitan, sinusurwag itang nga maksidat natin. Pakaalan lang kami pare. No api nga di ubing at binakayat tagsidat karne. Ay, natin. Dadi nga min ina, unang iparaman na kaday di ubing kat nasamit. Kadi. Wan, no nasamit, di mo na nga naramanan to ubing. Diyos ko, di mo mapagsidatin natin. Kasta. Nakaamo mga nata. Imbo ni misis ko mo lang nang ibaga. Timo na imparaman ang timo na imparaman na. Naadat. Siguro kakasi di ubing. Dati hanggang na samit. Dati medyo pumait, medyo umapagad. Yan. Yung ganun ba? Alam, no amukla kumakit. Mabaling ka di pa lang kita nga. No pilitin nga talaga. No awan sa bali nga naidasar. Ha? Nga si daan digit anak mo. Maganda nga mga, tamabisinda nga eh. Sa bagam kadakwada nga niklikan da naging mirmirenda nga set-serias kadakwa. Dagit at mangpasadot kadigit ubing nga mangan. Kadigit set-serias kami ti mangdadahil ti apatay da. Kasta? Ay, thank you pare. Thank you. Katsabi ko ma. Talagang tultuloy ti ornos ti pamilya. Itan taawanin da dyan nga dili.
Dahita manong name iti nang kung nga dialogue dagiti duwa nga lalaki. Kituwahin manong. Napintasen nga na ornos ti abiyag dagiti karoba mi. Saan na nakas idi. Nga numapangka akas ko na ni nanang at nakawarwara. Saan nakas idi nga tilad ti maggatangan da nga di mat masapo. Nga madaitan disiplina da manong name. Kas kada kami. Ay nagtultuloy manong nimi ti kinainot mi. Nagtultuloy iti kada ti ayat ken kapya ti pamilya mi. Kat nagtultuloy manong nimi. Iti panangipaay mi tinaranya nga masakbayan digiti talungan na mi. Ito ay manong nimi ti pagkasalitaan. Simple laeng, di ba? Ngayon mamok manong nimi nga ado digiti manggusto. Ado digiti nakarelate ken kastamatan nga ibagadalakid di nga nice story. Ito yung nga radagyaman nga pagayam mo, Nena. Hello, thank you Nena. Thank you mat kadagiti nagbuya.